بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. حميم Hamim. والكتاب المبين Roşen Kur'an bilen kasem kılıman. إنا أنزلناه في إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Biz Kur'an'ı hakikaten mübarek keçide yani Şebi Kadri keçiside nazil kıldık. Biz hakikaten insanlarını Kur'an bilen agahlandırıcı bulduk. فيها يفرق كل أمر حكيم O keçide her bir hikmetlik yani hikmetinin takazzası boyunca kılıngan iş yani bendilerinin rızkı, eceli ve başka ahvali ayrılıdır. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين Şu kecha taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Şu Rabbingning rahmatidandir. O haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Rabbidir. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين Onundan başqa ibadetke layık hiç ilah yoktur. O ölükni terildirəlaydı. Terikning cenini alalaydı. O sizlərning Rabbinglardır. İlgiriki adı bağınlarının Rabbidir. بل هم في شك يلعبون Undaq emas. Yani ular haqiqi işengücü emas. Belki ular kıyametin şekti bulup haqni istihza qılıp oynaydı. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. يغشى الناس هذا عذاب أليم U tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Ular Rabbimiz bizden azobni ko'tarib etgan. Biz haqiqatan iymon keltirguchidirmiz deydi. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين Azab ko'tarilib ketganda ular qandaqmi ibrat olsin. Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turug'liq ular iymon etmadi.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Andın ula onundan yüz öğredi ve o ügütilgen yani Kur'an'lı kişilerden ügengendir, mecnundur dedi. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Biz hakikaten azapni silerden azgını vaqt kötürüp etimiz. Andın siler hakikaten ilgirki kafirlik halatınglağa qaytıgalı يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Ulanı qattiq tutkan günümüzde çokum cezalaymiz. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Uladın ilgiri biz hakikaten Firavun'un kavmini sınıdık. Ulağa esil bir peygamber geldi. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Musa ulağa etti. Bana Allah'ın bendilerini yani Beni İsrail'ini tapşırıp berinla. Men silerge hakikaten işençlik peygamber. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. Allah'a tekabburluk kılmanlar. Men silerge hakikaten roşen müciz bilen keldim. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Men hakikaten menin Rabbim ve silenin Rabbinlağı sığınıp silenin meni öldürüşünladın panah tileymen. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Eğer bana iman keltirmesenla meni öz halımga koyup etenla. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Musa Rabbige bula günahkar kavimdir dep dua kıldı. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Allah etti. Menin bendilerimni keçide ilip çıkıp ketken. Sile hakikaten qoğlını siler. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Dengizni tip-tiniç yani sen ötüp boğandan keyin quruq halati boyunca qo'ygan. Ular hakikaten g'arq qiling'uchi qo'shindir. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. ونعمة كانوا فيها فاكهين. Ular bahriman bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Shunday qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miras qilib berdik. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi. Ularga muhlatmi berilmadi. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladını xar qılğıcı azapdan, Firavun azabıdan qutquzduq. Firavun hakikaten mutakabbir idi. Haddidan aşqçılardan idi. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Ularni yani ularning aynı zamanda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, öz zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Ularga
ya'ni tafakkur qilg'uchilarga ro'shan sinoq va nurg'un mo'jizlarni ato qildik. إن هؤلاء ليقولون Bular ya'ni Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Faqat birli qitim o'limiz, qayta terilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni terildirib akilib beqinglar. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki tubba qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ularni biz faqat haq yaratdik. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Batıl bilan haqni ayıradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. U kunda do'st do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Alloh haqiqatan mutlaq g'olibdir, eng mehribondir. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. Zaqqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tomiqidir. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. U eritilgan mistak qiziqdir. U qo'saqlarda qaynoq suvda qaynaydi. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Devzaqqa muakkal farishtalarga uni tutib, so'rab, devzaqning o'ttirisiga ilib beringlar. Ondan uning beshiga qaynoq suv qo'yib azoblanglar deyiladi. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Uningga xarlash va masxara qilish yuzidan bu azobni tetigan sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. إن هذا ما كنتم به تمترون. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsadir deyiladi. إن المتقين في مقام أمين. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. في جنات وعيون. Bağlarda, buloqlarning orasida bo'ladi. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. Ular qalin yopqi ipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishadi. كذلك وزوجناهم بحور عين. Ularni turlik hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Ular jannatda mayda ig'irlishish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Ula ilgiriki yani dünyadaki ölümden başka cennette hiç kandak ölümünü tetimaydı. Allah ulanı devzak azabından saklaydı. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Bu Rabbinin merhametidendir. Bu zor muvaffakiyettir. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Ulanın vaz nasihat eliş için Kur'an'ı senin tilin bilen asanlaştırıp berdik. فارتقب إنهم مرتقبون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağa düşüdüğün azabını kütkin. Şübhisiz ki ula senin halak buluşanını kütküçüdür.